Pamiarsa ngeraksa kewentenan sawah tur nambakin alih fungsi lahan nenten je amongan petani. Suadarmo inucap wantah amongan pemerintah ring sejeroning ngemastiang ekosistem pertanian, sida mapikole mangda petani nenten nguah kewigunan sawanipun. Pemerintah taler kaptiang mandane sumaken ngewangun ekosistem pertanian. Ketua Komunitas Petani Muda Keren Anak Agung Gede Agung Wedatama Mausang yening petani sampun mapikoleh becik majanten ipun nenten kantos ngadol sawahnya nih. Nanging yening ipun kantun kekirangan majanten sawah inucap sida keuah dados wangunan villa sekadisane kebagih ring Canggu munggu ubud kantos pejeng. Regulasi pemerintah mangdane sida nyokong pertanian inucap mapikoleh majang keramane. Regulasi pemerintah ngawit saking insentif pajak sarana mewah prasarana pertanian pasca panen saha akses pasar. Bagi bah ageng sane katampenin petani inggih punika nenten janten nyane penglibat pasar. Nanging ring pasar inucap daler nampenin pikobat indik kontinuitas suplai, kualitas tur kuantitas. Punika mawinan petani mangdane masih kian antuk ngururuhang pemargi ring pemasaran membuat nyane petani menduwe pasar sane janten mangde tetanduran ipun sida keadil mudah tur arga sane sepatutnya nih. Dadosnya nih pertanian sida anutin penghargaan pasar. Punika mawinan dane ngelimbakang para alit-alite mangde dengan mapikole becik saking pertanian sal nangyang pikayunan yening bertani sida ngutuhang kesukertan. Tetudonnya nih ringgalah pungkuran mangdo pariwisata sida nyokong pertanian sal pariwisata dados bonus saking parikrama pertanian. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.